Mentakasi kelai tarik Jemang aja pesan Chief Executive Member ke Kasihil Autonomous District Council KHADC ubak simbolang renjak ulah pensyai bagi jingweng kam bat penhap kam no ia kinong tray KHDC kedai nama bagi kremang ni sanction setia UCM lami ban pensyai hadin ba al penyungut kinong tray gibra siap penhap bat siap wengkam kira keren sekilat patrai kebol hadin bau UCM lah kentai bantung kam biang yaki kat kum jing ong UCM gidon ngadu kalaingut gibra siap wengkam badai kinong tray kontraktual bat lai pungut gibra yo permanent lapan hap kam biang siaka kam kontraktual ubak sembelang loong ba ka isi kan satau ya kan satau ban pej beni ya ka service ro jang council loong ba ka executive committee ka barim ka thung la so flyingut bat klaingut ki badat thamai bat lai phungut la thung kampura ne regularize da ka isi barim klem don kanu ka sanction wa ya thu ba ya ki klaingut la thung thamai la pensangai no kat ba ya lai phungut lawan ra biang siaka kam kontrak ne nong belas ngi ini di kalai mut kita di besar punya sudah permanent sa. Kita di fresh appointee. Masa apa yang kita dapat bah? Hah? Menurut sa apa yang kita? Kita appointment macam sana. Kamu tidak pengkut nak ini. Kita di fresh ni lah. Discontinue baik. Orang orang bah. Orang. Orang yang pergi menang orang makam dia apa? Sanction post. Kamu aja sekali ini apa? Kita ni kena mana kita? Namun kalau nak dari kita, tanggung jawab himat kontraktual dalam pendidikan ini, temaki orang nomor bayar mars ni regularize lagi. Hau agas pencim senang, 3% pencimnya kalon, limbaga KHADC. Timenta bat limbaga KHADC tu kiyo kalon na rural bank. Timenta lada kimsiu tu kalon, kai kot asla kan wan sya KHADC. Kan pan kan wan wat ya pi tu ki nong tray. Hata lapor akan nomor kom ka KHADC pat kan. Ingin sepek tak apa kita kontak. तो मन कमीशन हो तो बंग सी 15 फाइनेंस कमीशन लम्बा का मन का 15 कमीशन की कंडोन का अंग बा नियन 100% nak to ka total ka ai ka gran ini ni ka skim ini ka lomba niat si nam ta ki ka jual ki ba mostly ki de ki ba train nam ta ki skim ba penya ki misi ka ba ki le shafil ni ki de pa office ru maka kami bangi chna hi ka ta ni ka de ka bala clear hi ka bala batahi da ka 15 kamisyon bang ila ban use kata 5% nak kita kata siwi kita. Kani kalau betik tanap tak itu kita badai ban pek ki MC. Ndai nak tipa kita try. Mo. Kami ni sai kai. Ndai ya barok hai. Tham kat kum ka ayu ti. Phi bing yai bai tang kat kum ki ba kham ha kham dana ka sanction post. Kamu kau tak tentu. Lada kadang mi isu kono ko post ka ba kham sanction de. Ya kata ngi ha balek kan. Lada dan isu ka post ka ba kham sanction. Ya kata ngi le. Tiga jam berhenti ke dekat kom ya tungkang. Phi nak kalian ga jungi, nang phi ka meeting ko kong ya ka bangi la syong la terwa, ka phi ngi la ya keren kom no bangin. Ho lang yang pala ban go detail ya ka seberu ngi la ya. Ong mangi dei ban kan bahasyo man review ya ka seberu nang tangi la keren ru na ka banta ban thung no daki review ka recruitment committee na ka banta ka thung kam thung jam. Ati ki wei diki ki banta. Ong ngi nam ya. Bảo thật ni cái xin chào các bạn. Mình ngọc nó các bạn bắt đầu mà cái sự cái khi mà cái apply kamu suai baga kerja kelah ya atau baga omset kan consider yang perlu kerja kan dong rembat. Em phi ka long của công này. Phi ka semut ba tang ba long pala he kerta. Ông phi cái klai phomut cái contractual regularize này. Tapi mana kalau ông phi hang ni contractual kita dok ba nyopo donai. Dia pengen nama ikan mencrong ya kata. Satu kolong sufficient pada yang mentah ke piong bab still 100% nak tak skim kolong sufficient yang pada mentah ban still tulop yang pada ini kan doktor kita hidup pun. Pi tak kadau lamar bangi lah ya kita ke komting lah iklan ya kata. Ti kan kalian ga jongi ngat try nak kalian ga office. Haba kala ha yang iki pen rumi kan caka contractual try ka la ki ban bendap ya kata ka. Haba ngila ha yang iki caka kata ka benda. Macam ini kan service rule 1961. Kadang mana pendon ke balak ban kini nak berkelah kontrak yang mikir regularize employee. Pi kat long kum no pa tang ong ye phi ba kan ne ka jing thung jing kai jing ki pa ka de kam sanction post ke
term sanction post ti pinong kum no langi la perkhat yang ila perkhat kin boleh nak tadi ni ju asmo kan dong bagi kini ki regular employee can kena kontrak dari asmo yang kata suspension termination la palak dari dong bagi pun kena contractual long first time yang asmo ni tinggal kan ngak supli pi ba ka service rule jang responsible ka syak mau benem ta am ka ya ka suruli de kren suruli ka mangala cekai pula pi ngan orang lain jungi nilai ya insia syong nang kene ka komiti jungi ngene ya syong tersitar haduk bedala ban pengkhrewat ban aman ni kene ka surulu ndai ka ong ngai pi ya kitu ki khalai ngote pai bang sejuk yang ki khalai ngot ngila discontinue bai ndai kini marbe ade ki contractual ngim ong bai pi ton nai discontinue shot te ngi ai lat de ki la de ki kwa ki la ban wan biang tu contractual Tekini pi ka kawai na pedang jubab ka bangiyo kalong baka pisahin jung diskonsel kalong on sound tu ta kalong financially on sound Kemudian pi ke jingweng jing pi ki naka ta regularize ban pha na kontrak kumut kadai baki kampen trek kampur kum don tung kam jong ka konsen kita ngana ong pi baki ni ki sau pho laingot ki barong ong pi ke kam dei ka sanction post de na kata dia kata ka benta dan dei wala den ka sanction post ngatai kanom mi ikom kata ki issue apa ka komiti ki jongi deka komiti kam ka yo kata ka issue te ong pi ngi bisar sansen ka meeting bah kata ka meeting ilap bakal ong ta tinggi saya rekomend baki se isti ka sapur ke apa ini di khatwing ngon piong badong tung fresh men la tung fresh ki khat lai ngot lagi ki ba thung pi ke ni ki jing thung yi ki ni ki don ki ba la thung yi ki na du ki nai no ke ding mi system hi markadon kan ni ka kom thung ke dan atli ka benta kau ka benta ka bagi thung lembaga ni ka SD ki bagi ra house nai Julai ba kawai pa ba dai samba de kata ke jing thung chuki ko thop lang ni ki khat lai ngot ba ki na ki lai pamot Tukung ki kita ki post pada habai dia bikin di khalai ngot ki post ki jongki ki de ki post enforcement constable processor bar pion mali ki pion cleaner change man kum kita tetap tangi ipar ba kancing bisa suban tangi kini atau kampen ko ya dosi konsul bentrigam nalo la dunal pa ki brio haman lagi di patnan se ka ngachwa pentip ngam tip nangno pio jing tip magduna brio Cibogol haba dan kena kijung de juruk yang cakap yang baru di konsul ke dalam brio kata ki ngalang ngakwa pentip na pi pa nangno pio atang tip magduna brio habubun kena haba dan kampen lek kan rai ki yogi har ki dan junah ni yang ba dunai ki bro ki dan tindak ni kuntai tin sa yu tin tre ni no sya ayo no trai kading jeng bom sengai ni ki kan kading bom sengai kalau sini kan rai ki ni pi ki ka syong ka jing start jong officer komnoban pa ki enforcement balik kan ra lins ki lek kan ra spo yo syahat komnoban pa ka tim ni syong kata ki jing start jong tadi keseluruhan dari kulish pun pilaya poi nang kamta panwat ni jing syai halor ka jing yo pi ko kubor ba ta na mata ki to ki ino tray jong des council aku man sedang mat pang ki ni ka kam adin baka isi ki jong la shimti ki ni ka isi ki jong na po ka des council nagaliang ga jong ako mo CM wadero ko na pedang badi pai ki ni ka establishment te kawan kong ka sinjang kawan kong ka bangile ka long bangila thau ni kong ka committee on administrative streamlining te kene committee ka long man pimbai tunti ya ka kam trajam office jun council baro no chudong pa hata ka committee ka bangila ya shong hadu sansen ka bangila shong na da ka sen ka bani kong ila ya pet ngila ibishan hadu ka dai banya tuat kai ka kom perkhat ka dai bani ka sebesru jong council kom tar te lami issue halor ka jing tung ye kini ki supply ngut ki staff hang ya podes council jungi pad hakata ka meeting ka ni kong lami kum kata tene kaliang jungi ngila stang man budin chu pad ong epim de ka bangi rai shi sin rai na sin rai hadia de santli ka meeting ka bangi la shong ban perkhat karpang ha ka badai bakata kar kom thungkam ya ki supply ngut ki bar trayang ni podes council te kita ki supply ngut ki kalai ngot de ki ba rung ki ba thung fresh
diki fresh appointee baik halai ngot but lai pongut kideki regularize ki casual te hadin bangila bishar hakni ka committee ka bangila ya shong tingila lapala maka jung bishar jungi bakani ka jingthung ki kadai ka bakan sanction ni ka post jadi kumta hadin bangila bishar bangila bakam de ka ba sanction langa ba ka post te kumta ngila shim ka rai ka ba khadu na kani bangila pentip ka recommendation na kali ka committee ka pentip sya ka isi ka bagla shong panak leng isi ka shim ka rai bangin yakini ki khalai ngot ki bastung fresh ngila discontinue ke service chongki pada kita ki lai pomot pat ki bade ki casual ki bala regularize ki te ni discontinue ki kom ki regularize service hendai ngi ai lak pat ki bagi lak pen teng biang ki kom ki casual kata tika jingja